Hak jingpen krek ki seng san hima na kebenta ke election MDC syaki atli ki Autonomous District Council AFC ke Jela Meghalaya kata ke Khas Hills Autonomous District Council bat Giant Hills Autonomous District Council ke ban selong hak arpoi terik rempang araja arpusan ke Hill State People's Democratic Party HSPDP hak praterik ukela lingkot araja arpusan kalapen benaya ke Thup ar jongki Kyrteng jongka hapain Wood Hotel. Kini ki Kyrteng ki banya aireng hak election MDC syaki HSPDP ki Thup ya ke kong pinda wardri ke Hynmen uba syakler wardri ubereru MLA ke Mauthat Raisan bar Myntri ubere kemi ya ke transport ke Sarkar Jela ke banya aireng na paryong Mauthat Raisan uba starving jove langpen pedak kasin ubereru Nongthoh Khubor ubanya aireng na Mausen Ram bar uba Australia Russia MDC berim ke Mauthengkut ubanya aireng na Mausen Road. Kumban Syukro bahaka Thup Kyrteng beningkong jong ke HSPDP bala pelaj hau nok pra jong senam araja arpusau lapau ke Kyrteng uba juban lak barbecue na mau khar pentorum kra uba lursai lengwa na jayau mau pram uba storing star thaba na nong spung soyong uba polanding sopo na mau kurwan ke kong badariti lingdo nong laj na nong stan baruba kipi pangniang ubreiru presiden ke parti na ram rajerngam. Ke parti kalapen benaru arngot ki Kyrteng ki banya aireng hak election MDC syaka Giant Hills Autonomous District Council ketau ba wanswa Nongthoh na narpo baru ba ne langki pala na sutnga nongkli. Kumban Syukro bakari ke parti menta ke don arngot ki MLA hak yeng dorbar thawan ke Jela kata uba Methodist Khar baru ba Shakler Wajri but weu MDC hak HADC ketau ba Martel and Mukhem uba mi khmat na Maukenro constituency. Kejing bami pau Kyrteng uba Martel and Mukhem hak Thup beningkong kalapen suba bagi Khubor hamsaya bola mi no nak HSPDP bat menta hak ni ke kenti ba aru laong ba daklan hakaman ki Khubor ki lapen pau ba uba Martel and Mukhem ula ban pet no syaka United Democratic Party UDP Henry ki noelam ke HSPDP ki laong ba ke Kyrteng jeng u kan mi hak Thup ke balai lem ki wei pat. Thank you. List ke baar ni dan nilai ngut di ngidam don ru da bentar ke ba live marka don ko ke konsusi ke badan ni mahe motor sitting MDC di don ada sistem te meta ke siru ni yo ban perkut mari don ada sistem kata-kata te hakini kisi bisa yo list ke balai yani ke ba bentar ke khadu jong list jo iki candidate na ke HSPDP kata kadai ke cepat maju ni kadai ke parti but baru ki nongrim jo ke parti ke bani ekran kadai ke parti ke larim tam ke Jela na du kasan personal parti pra isu ke manifesto ki mat choka ke beladan lepa constitution ke parti beladan manifesto parti dia gitu kiju hi ki ba mangi ke parti ni ye te khendia da ke bani pa ba parti kan ya retreat ke stand di kalau kata ban pen khan isu ya ke bor jong ke district council hapo ka panek jong ne ka six schedule ke dei ha ki likely ki phang prakhat jong ka party ke jidan ban penne pensak ye ki hok ki mati ki long shua ban yada ka hok chungi le ka ndo hasia ani yo pu usam ka balai ka long in pen bha ye ka sinchar ka dai la gari na do ka sinchar shnong ka sinchar hima lari ye ka jong ka district council bahak ni kelai tadi ki mat ki ban yen kum ka phang jong ka party ki ban yen ni kita ki bang ni yen scam kum ka party te ni a ki pok ruang ki kan dia sepo lain mengla pulih ka Kyrteng bagi dan takasi bahwa lagi som lala ban penmi baru kai ki susi ki kan ni ru drain legit ki ba sai tam ban ni scam ba ka e ko bangi jit kalong ba party don ke jingkremen man poi shi ka thong ta ka dei ka jing persiang juni ko ka party habatien pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ye ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Kan nutrition bakam bhak, ka jing im bakam bhak, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F mentah kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.